wa wagi wa urehi wa rent kuratwika ni agite kuriha rent ya ciringi Kenya ni matungwo ni ndeto cia gicanjama giki ki mucii gwa Senator Karen Nyamu magitugo megegeire ni undu wa maundu maria marathie na mbere mucii gwa Senator uyu uratwika Karen Nyamu ni akoretwo akiremwo kuriha rent ya nyumba ino aikaraga, rent ya Kenya ginyagia ciringi milioni 1.2. Ndeto ino ya muramurwo magatheti ni muthenya umuthi ugitwika this is not the first time undu uyu wanahanikira Senator Karen Nyamu, no gugatwika rita riri maundu ni mathiete muno kuona igoti riu ni rirutite watho na wa thigari cia kurugamirira auctioneers aya magukorwo makiendia indo ciake cia nyumba niguo mahote gucompensate rent iyo. Akenya no kwaria mararia guku nenda-ini cia ukinyaniria tondu ni magegio ni ndeto ino kuona makoretwo magiona Karen agithie vacation after vacation na koguo matukanirwo ni atia araga mbeca cia kuriha nyumba. Besides we ni mweshimiwa na kuona maisha ni maguthite, Akenya muno makauga ati they did not expect undu ni ukinyeire atongoria a bururi uyu akiandikana kuga she can probably afford to pay rent, is just that not her priority. Kupiga sherehe na vacation is her thing. No uyu akirigwa ati ni atia Karen Nyamu mundu ungi afford kugura njohi ya ciringi 400 agerigwo ni kuriha nyumba kana ageremwo ni kuriha nyumba. Uyu akiuga I thought amejenga kwake, kumbe hawa watu ulipa rent kama sisi. Sasa na venye halalangi akienda mugithi na TikTok all the same hata mimi sija lipa rent, na andu angi makorwo makimuramura ndeto ici makiria ni Gatonyo wa Mbugua thini wa show yao kiroko kia umuthi kuria gwa Kameme. Indo cia nyoma ya Senator wa guthukio wetagwo Karen Nyamu kuratwika indo ici ni gukorwo ikihurirwo ngengere kwendio na munara, ni gakorwo ikihurirwo ngengere kwambiriria muthenya wa rucio ni undu wa wagi wa urehi wa rent kuratwika ni agite kuriha rent ya ciringi milioni